Salama na amani julahanyu sido wananyanyi wahele chama la suluhu ikawa ngasnale shawiri la hensi ya Komor baada ya raisi wahele chama la suluhu mwanama Zirari Mad ya zalihani harma shesi wa shakomor shamaore ya rongo ya jitekeleza ya unisa maoni yahe upande wahe siasa jimla neze nchaguzi za uhadaza wakazi nchaguzi za uhadaza au vatso sharia wandu wao pia wakubali minga mwone soka ya inuka yari ngabo wanzao le jua ngawa beka kweli ngwanzao beka ya mraji wa helecha de ya hunda beka atiazali tini manabanu ngejukire dabula Faransa inikemraji shaze nongo pia hizo sawa yabo mkomoro tikubali ni wakati utsohadali hangalembwa na yasabuzi benda mbana yasabuzi do kaya heni wajukanezi ni wasahwezi ngebido wambehelu wajukansido na daula Faransa mane daula Faransa de lonensi ya Komoro kakabatiza nongo hizo abu hizo ndabu ebe ngabo wanwajuka harmo hadazi la futskatire ngemiadi ya ukaya mfumo huu ngamjo jitekeleza badana jitekeleza harmo wananyasi walo harmo mazama ya siasa ya kiranya shawambo siasa shawatutaha nwafanyomba na jitekeleza haufuvi rengemia ja ukailazimu ni nonese wananyasi ikawa wotena wawangam ilazimu wala muhakura hono wananyasi wan dawado wananyasi mafundi wa dini ya Kiislamu wananyasi wa dini ya Kiislamu ngejo kirirambe ukaya eka mzee wa hatu mufti setwahir senona ngejo kiru kange mungu hazire ngabo wokarna ujwa humlaumu namna saila maana hiyo yajotongeza ngeva jawanduare ngensi au sabuzi hajodunga zanongo wote ndio rojo humlaumu wandu lazimuru wala de mafundi walo mashababi de mafundo walo mashababi wasomesao kabanu bade hayati ngabo jambo kashabane wa Komoro mesilamu pia zo sabuzi wa Komori owenjo mesilamu sha yoti sawa ikawa we hamba we silamu habwa juha na ngamona wakaba sahabo heli zendeleo wenji ngwa joka mla waru ila dini habo lone mikotona hatu lo harma uru mahala na mahala shabano wenje mana rajuha silamu da bukari juhar ila dini shaban minga mambo de mafundi wasomesao fundi usomeso ikedahi ngotingo somesa deze harufu shakutsu ramwando ndondo wajo kabo ze harufu hizo kaulazimu uangalie heni namna pia ujue ensi yao shimhindi ujue ensi yao ko bahanili ensi yao irendwa tihindu yende hata wanawahe ensi yao ngoma adibe na hao hasibabu de siasa baho wengo amboka kutonza ufanye siasa bomana mafundi ebenge minga monoka wanu mafundi wanungo hatwarindo ndondo rahanu wasaya manafundi keno kirikene helingo someso ikeda yabufu hufwe matso benge Tanzania ni hosheleze nini mrujona ye makalima yanu ya akani makalima ndongo wao shamndu wao tena ze suraya inurambao de mapicha de mafoto kanga mjao ndondo ngiyo nziro humdu ngamonao kaminga msano ndongo ila mirongo ya hatu ya Kikomori ila rambao lugha ngamoneka ramba lugha boyode kiarabu abojamba shaban si warabu asha harmoza sabuziti warabu beka ngasina bihanya ndongo ya kiarabu na za saya habo kwa warabu waja habo wabale hidaya beka ya woski tifoka wabale hidaya na denuru wa Kiislamu wajaka urinika sha wajata na warende waruma yanonga kaulazimu andrado ijua yova mujanenzi ya kautungizatar wa Sulivan maana uruma wandi sehaliyo wasaya wazunguba waja wahatimisha warende waruma wa Marekani harumali bara la Afrika moneza jiri tena waja warengeze nsiza hatu tena lafu ekafu ndizo kutuzirambua washinda wajokaya yensi yaho idhaniliyo yifanywa tihindu abwika ulalimu weshelezize ukayake na ukirehaliyo ujua kensi yaho yona swamane ujokaya kaba abo hata hofanya zila nguzo za hedini kalina kansindo ndondo ekale onga se halila ngamonao hedi zanongozi liyo lafumenga monokaya ekafundi ngotingo somesa de harufu dahiwa somesa de nguzo na banu heni hindu
aba yote tokansi hanguzo ngarelewa vanunguzo zinde zitongezao mbahinduje ukashabana harmwengu ekanga na nyumba ngebidoza na zasa yake uhara nafu inde manda na kana akawlazimu ni yeleze njema shamsu yeleza haku hawe kao izo na zishienfu mbili harma zembao za sauti za hunu Marseille za mbao dembao sauti ya galeri nurambao radio galeri mbao sauti ya galeri itongeza ngamziomba vyema dainu dekatiandi sambavi manatkatsirengemia dukamjojitekeleza ili nonese msiba ndono na davo naona nionao naishia emwana zuki wangu mwanzani wangu isohe mwashi wa mwasilman swabu ukayaza juhudi zahe ze mbwana zahe azifanya pia zaki unaanya ze mbwana zaki watwani azandi saranzi akamtiti hata huja mahazizi lina nane ikea basa hajaha kubali ndongo za kuhadazi ya ugangi ukeni heli za ndongo ya zifanya hizo pia ranzo wakati ya jayafanya le chamala mwashiwa hajaha dungunzi ya nyimboaji sina ukamle harmwe mada hiyo shati joa mambo Mungu kaheni mrujona ye mirongozi yini ya masina namone seyo oka lekaide mwanama sha kanu wafanyo siasa woyeti nongo ya ndani ngawa ndo ajo urengo kai haisha ode mwananyi ndongo zondani yo si urongoleza yo ketina tap shabanu ino katiriji kao si wangu wa siasa rijitekelezao marengweni na kungio haki reshelezana au kaya yode ya sabuzi na yariumba hambo kikango hukumu ngo hukumu mbaba na mzazi na mkarbu mwawe hukuma haki au kaya haki yo karbu na Mungu awie haki wa Mungu zandani ngamjondo ndokaba mjanema zina ya Mungu zino kwamba dezesuifa za Mungu bahide haki dukwedi bahe yendume ya mwiso hayonesana rondo kaya saide mwana nyhode kinyume ya mwanzo mwana amade mana ni mndongoza uvanu ukaya mwanama yenzia waidunga ranzoka tofanya le chamala mwashi wa yenzia tinda hiyo alafu lazima nihoshelezi ukanga mutasho khair sijuanzani hoshelezi ukaya wakati wafanya le chamala mwashi wa usidiwa zokaya weva mwejano wandu hujihadaya uhadalwa roho yaho yuhadaya wao ndo uhadaya handani hunu harmaze siasa zao kufanya siasa harumai siasa ndungu amba domhono amshe haruma ronzo wakati wanja Faransa bana ndeje hata ukubaliwa ndo uhadaya ukawende wadunge ya mndukao hajaka ngamizani bara la Afrika na Sarkozy itongeza hende handisashe rais wetu hazone sabanu kanga wandu wafanya serikali yobonze ili wandu ndo watu wesambi nabo ikando nzaranga le badali swalihi ikawo humrumishia ikawo sijuanzani yeshelezo kayao siku yehidi wakomori habo watwelewa wakausiuha wakawahafaza roho ya tarehe 10 yame mahashimi na majana shenana mkarna 8 bahi dada ya siswabonzi wa kumuru wakaufikiru karila aidi kadelo wadohamba wadamba weu bahi wewe bada ukahar mwezi kao weba mwejano wandu mwaka mwatilo mwezi sima haukaya mkahadabishiwa ne mijabo wakawafaze roho watukahwelewa bahi shile itendo ihu hata hotolwa hujingaho bahi mdoidwa wandoidwa mbe msuje kasika utolwa sha amtahunonese wa ujinga mkomori ya kanu bahi huandisa mbwana abo hata hujaunda abansana udofa nyango ndongo hata wewe kanu wajua ndo kaya woma msob makaratasi hujitoa fidia heze ndongo hizo shaza ndongo hizo handiso zime nyaranzi wafanya le chamala mwashi watabaha wewe hwende mfanye serikali yobonza hiyo mwende mkawana na sambitsi ndoka mkawana na esha mkahambe serikali ya Faransa wawane na sambi leo sika tuomba ngebido serikali ya Faransa ndio wane na azali ya lazima wane na azali no wandu jazali no wakomori kango harmu hadazi do wakomori
sha tinsiyo bonze no fanyaza ndongo hizo shile itendwa idziro lafuti kamba bala huelewa zihuja tena huende bada huende huchagulwa wahe bavula karibu linramba komini kadere johamba komini ninga johamba kalinu bavula karibu habul sanganyao miji na miji bahi bada wede mndu kabada huchagulwa ya sharia wandu wakahondede na wambo kazi chaguzi kazi jabira ndona yo haki hao yabo kuna jo wala wende washita kiba hata haka tola natija kama jabizi wani harmanti yao kama sharia la fulongo kubaluka ya wila limwaza la fanyezwa nzao ya badile sharia ngebde ujuendo nondo karanze tarehe mongomiraru ya Julieti muhazizi li na kumena na nane emwananyasa azali asmani muheshimiwa harware sharia na banwa katoka wana na sambi kajarwara sharia maana hakana ema wakala hajwa shifanya no mwana naye woi kajakana hata kajakana harwaria banwa basi kama sharia wandu harmanzi chaguzi rawo mngwa hibenza beka ngaramba ukaya wonti pia si haki shabungwa hibenza yedhamana ezjilole uko mori de mwana nyasi mheshimiwa raisi Azali Asumani mana yede mndu yarenge jukumu kaensi ya komori tikena sharia lafu huhalachilisha zanongo hizo lafu wamonge bdeva ke master inaam ngarukubale mbavu yoka master ketina tabu shebanga master hidaya bi mwana makwezi mastahidaya bi nga mastahijabo kao wandua waloa rumo warenda warumo wa komori tena akaba nungwa warumo wahede ula Faransa wao warengo wa komori wa warende warumo zetabu zido hizo kwa tu kabati mba haki toka wansa fungo durambio kana na stay ngo hibenza ngari stay ngawe na haki ujitekelezeni ujo kama zamana hiyo hunga uhuria tirengo wa kias koja wakati kamiba mwajanwangu kama msaho nistehoa komori mrati doranga wakati mwingi she madenunga mju rejeni timizi sharanzima hazihi zili kanga bonrongozi njina tuzamba ranzima hazihi zili na nane mwanama ranzwa katofanyele chama la mwashiwa hula wa harumenzia ya kimbwana lafunga mutsa hoizenungu wazo na hula sikamba bala husaurejei huelewa njejuo kaya abungo nga harumzaha kugwe zila waziwonua kumurelwa tabi hao njeka wamini kayabo ngojojo usubuti wende warenge mbawaza swauti ujitekeleze liwa jitekeleza mfumbili evenge nga muhombo tuanjema urejei utawe baba nga unjarma ugangi de kinyume kaula dhimu kwa banza jabanu je wonese ukayasheze ndo naziona Allah alam namjue mdunge suluhu bado ndu walona shawe wengo jwa urambye ukaya shakairie yeye keria zali hanu wasadahu kairie mndu ya subuti ya rengaye nsi ambaba sakot sharia abunsu hambezo raisi we suluhu ya zambe ukawaide mndu ya kubaluka ya komori ya maswamane abasa keti maswamane wade mndu wambo kayanga rijohamba zinji na zinji woima na nyasi mwanajeshi wide lazima hifadhi komori wide mndu lazima yajitodeye ila wewe wakati wakaharmale chama la ulamua rambo revei ukauzamba mokikaonu watawa urande daka noe hakihe huzamba sijuanzani itiaba nusha hapu watoa kata mtuanza mdenge wakati mwiji noti renge mwinji na yo ngio tikamba ira iswa wesulu karenge wakati mwiji nota minga midaka 14 beka tira tamba mada nyindwaji ebengenga mkazo yabo shanga mwemweni mrujonema kalmanu handani na banu nja timizi pia manati kanzana nifanya ye tarehe mbabi njohi naifanya manati joone se tarehe zembwana wazifanya ne mbwana wayandiso ifanya ranzimu hazuzi na nane iyo abasa usahu jito harumaze mbwana zaki watu wanu manama alafabu wumsiba nlonu shanga mulo khair na mungu kama wabenze utawe ugangi wa mjaunu manaunu ugangi wa hatwar ebanu gangi do hadazi do tsaurami hunja harmu hadazi kautina bea manake jalali manabu hadazi ngo hadayo wangu au kwa wangu wahujua wongo wajufikiriba na ngombo ndongo za sabahanu na bode kinyume ebengenga mkazo banu naomba Mungu za ndongo zinuzi inshallah taala marhaba.